mu isi y'umuziki hari abahanzi batita gusa ku ndirimbo zabo ahubwo bagira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abandi. Reka uyu munsi tuvuge ku muhanzi w'umukobwa ukomoka mu gihugu cya Nigeria, Temas, wamenyekanye ku ndirimbo nka Essence kandi akorana n'abahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga. Icy'ingenzi si uko yamenyekanye ahubwo ni ukuntu yahisemo gufasha abandi bagore n'urubyiruko gutera intambwe mu buzima no mu buhanzi. Nguhaye ikaze. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku rugendo rukomeye rw'umuhanzikazi rwerekana kwihangana, guharanira kugera ku nzozi zawe, gufata ibyemezo byubaka no gusiga umurage uhindura ubuzima bw'abandi. Uyu muhanzikazi uzwi ku izina rya Temas, amazina ye nyakuri ni Terminade Openi, yavukiye i Lagos mu gihugu cya Nigeria. Akiri muto yahuye n'inzitizi nyinshi mu buzima bwe ariko ntiyigeze acika intege. Yatangiye kumenyekana mu ndirimbo nka Essence kandi yagiye akorana n'abahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga nka Wizkid, Drake na Future. Gusa icy'ingenzi mu rugendo rwe ni ukuntu yahisemo gukoresha ubuhanga bwe mu gufasha abandi. Mu mwaka wa 2025 Temas yashyizeho gahunda yitwa Reading Vibe Initiative. Iyi gahunda igamije gufasha abakobwa n'abagore bakiri bato kwiga gucuranga no gutunganya amajwi, kuyobora ibikorwa byabo, kugirana imikoranire n'inganda zikomeye nka Sony ndetse na Universal. Abakobwa 20 ba mbere bamaze kwinjira muri gahunda. Temas aratwigisha ko ukuri, ubutwari n'ubufasha bishobora kwinjiza impinduka zigaragara mu rubyiruko. Umurage uhindura ubuzima bw'abandi, ubuhanzi nk'itafari ry'ubuzima rusange, kwihangana no kuguma ku nzozi zawe, amahirwe adakwiye kuba ay'umuntu umwe, ijwi rihindura amateka y'abandi. Temas yatwigisha ko kuba icyamamare nyakuri atari ukugira indirimbo zikunzwe gusa, ko ahubwo ari ukugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abandi, gutanga icyizere no gushyigikira abandi. Andi masomo twakwigira kuri uyu muhanzikazi ni uko amahirwe tugira adakwiriye kuba ayacu twenyine. Ubufasha dushobora gutanga bushobora guhindura amateka ya bagenzi bacu, kandi urubyiruko rufite ubushobozi bwo guhindura isi binyuze mu guhanga no gufatanya. Uru ni urugendo rwa Temas, inkuru y'umuhanzikazi wihariye utwigisha amasomo y'ubuzima n'ubutwari. Murakoze kudutega amatwi. Tuzongera utaha muri yindi nkuru itanga amasomo, itwigisha kandi itwongera icyizere. Nitwa Alphonse Habimana, ndabashimiye.